mbao situ. Ni na udhocha ingi musiaisia twende na kilungu kitu muthathani wa umuthi na indi o yutwitha tinenea undu ula wi bakuvi na ngoo ya munini wa gavana wa Makueni ula ni Adelina Mwau yulu wa kutetea haki cia andu na muno haki cia kana kaka kana mundu muka na indi musiaisia tukwatania imwe twende na kilungu kitu muthathani wa umuthi na indi mamu withitwe undu waka wi bakuvi muno na ngoo yaku niki mbe nundu ni mundu muka na keli akamuni mathina uyo mwana mwitu uyo mutwae we muku so you suffer more violence you suffer more injustices than a male child nikwitha patriarchy kana utongo iwa ume ula umete milani situ nunengae aume apa hand na kaloa hand kou ni sindu isi cia muthemba ucu cithitwe i nzukuma withie nina make a difference na ni wito ucu wa kutethecia kumina kutethecia palandonya kwithia nina deal na injustices na ni chau cha usukumie kwitha uitete alama thikia na kulasimithwa kukoma naume kana kuvukua kwa ciana nini kwa waka waima ni chau cha usukumie wethi yani upabikia bandu wethia ekani ungame mwana ni usu wa kutetea aka nina kwya kana ndithukuma Zimbabwe na i program officer wa East Africa na kindu kimwe twanenea ni undu tutumia miao within ya tethiaka na twa focus on sexual and gender based violence pe event yithi wa matuko miongo linana November to matuko 10 December International Human Rights Day na ibinda yuji tawa 16 days of activism nithi twaimambe coalition on violence against women kwitha na matuko yesu 16 na twamekite withie ni twambia kutabia aume na kaka na violence against women is no longer acceptable. Violence against women is no longer a private but a public and political kwa uni musukumo su na twakata na tuya kaingi twambia kwitha na musukumo wikusu na no chacha tumie Njoki Ndung'u nundu Njoki Ndung'u Justice Njoki Ndung'u in one of my workshops alatwambie coalition na no chacha musukumie kwitha na mweo wa Sexual Offences Act wa 2006 kwa ni kwitha mathi na maka na ingina no kwiwa kila muthenya niusini mundu mukanu kwatiwe kana nikabukiwe kana nikakwatiwe kabuchwa kana nikakwatiwe ka molestiwa ibeti yani iyo ni this beautiful girl wa university there was something about every day and the cases are increasing umundi pekesi Makindu umundi tuenda uthi Makindu nundu pe pastor ndimuwete sitwa nundu ikwani kotini pe pastor kwiyita bishop unakwatie kana ka myaka 15 kasya na yuande na kuongana ikwanyithele chuma chake kimotoni nundu no tuthibo no nguthibo na no ngukunia OCS ni mweki ndukiingwa you better chume muthia na ndukwana ni position in power I have a position of power na power sunga leo mitumia kutethia andu kutethia muno andu alame ubinyiwa then I am actually I shouldn't be there kwa wasya wakwa ni wasya wa mwenendi na wasya wakwa ni wandu alaya kwa kiuni musukumo mwe and it's my calling is something that I feel very committed to I do not want to see women violated na icho kiutuma one of the policies twina yobandi ya sexual harassment at workplace nundu it we see a beautiful
mundu oka ba corridor no ambi kwikata kwichokoko na ichwa ni mundu munene tukwikala cabinet ni imwe no wae mani ngobuta wae mani ngobuta na mwe also ibitithia I thank the governor tuisisia mwe also nune awa sasi onde wambie 4 years ago lakini osasi onde twaweta cabinet utethia ndwina chau governor na ise uke na woka there is a policy here sexual harassment is not allowed in this na of course nundu we also wa kwitha nitwambie the gender recovery center sexual na in the department of gender na social services tukwatanite na health na tukwatanite na education kwa twethia twikie na policy ya sexual gender based violence with the policy yani nundu upate policy sindu iswine wambesa kwa utondu ve sexual gender recovery center na pe policy ya sexual harassment na ve sexual pe gender violence ya gender based violence you honestly kalengeyoka no lazima mbesa sikiwe in that facility in the other facility ya safe place kwa we are put in place nini ya yange wa muno ya gender mainstream na ngatia bate policy mundu longi woka ambi ya kwithia eika sindu ite na makuli ala tukula sema budget ma how is this benefiting women are women represented are women gender mainstreaming is also there nikenda withie masibitali maitu omonde masibitali maitu kula kusia ya waibeti kwina bathroom kwina kausulu and this is out of the questions I've been asking about how do you make it comfortable for women to actually feel that they are socializing this nation they are reproducing this nation kwa that way na ningi kila kingi ni kusisa sindu ila sikawanaka Nuzi tu ya siya muno kwa kwika zangule lakini kwika zangule siya tuende kunya china tuyumya mbao na tuyumya mbao tuyika mubukoni kana tutwane tukatheane kana tutwane mwitu ayuka kwa ngone mwaitu I thought about this and I conceptualized it and na sisi anevia why can't we make it move it from the private to the public and make it more visible more valuable na tondu kiwuni we are waiveti no tu sisi zangule hii kana ni twika zangule sia kiwu kwa utwa twekia in the budget zangule sia matangi na twekia zangule sia matangi wethia ni twatwika members menzangule nundu twa manenge tagi imwe kwa ni twinzangule ni ndingia za county umundi tuketa nzangule ila tunengete matangi we are in a lot of nzangule sia matangi na that has continued to run like fire I'm telling you ukethia bala twa manenge matangi twanenga na kila ward matangiana ukethia ukathi ukeka evaluation with your tumanengete matangi ma 640,000 nima wete matangi ma worth 10 million women une kuona nyakana aka they can do you just need to kumonyanzia twi nundu wa ibetini tuyuka county ni ibeti nisia kwati ya wasindu muno na women finance wosa chau wosa loni nundu interest ni very high toka na mubango wa with me kwata loan at 3% panduwa 18% nikenda with ni twabudhisia mundu mukana mwana biashara chau kwitha atosa loan we must get that name. Na ndini wa uteti waku na maundola withitwo yikwa makutetea akisia mwene ndi wenda utia matambia mera kana ila itawa legacy legacy langu enda utia ni kana kumanya the 10 years I'll be here and even more nundu ni asia lele
mundu thukumite ta deputy governor matuku miaka 10 can actually be the governor. Yeah. Kwa aume alame kwenda ithila mama nyewe obo mama nyemoke meuko twika deputy siakwa mundu lo kwenda utwika deputy na ningi nikenda withie itwa their legacy nitwaendea na ku reinforce legacy yetu ya public participation ya universal health. The national government has learned from that from us that we can have insurance ya health ila tukwita Makueni Care. So I want to leave that care, that Makueni Care intact. We want to leave public participation and ene ndi kwitha ni mo voice ene ndi kumanya kila mekwenda nicho cheki wa budgetini. I want to leave the legacy of women feeling that we are part of this government. And I want to leave a legacy of being a development worker as well as a politician. Yes. Wow, naende anakutika wewe unatutome sia banini. Wina mibango yao ina mibango myao mwaka ukite kana miaka yokite ngalikoni ya uteti. Ndia sia lele. Dina weta na sia lele. Who would be the best choice for this county? Except Adelina Ndetwa mumwitu wa mama. Wow. Yeah. So ni siasa. Ni uamuite. Yeah. Ni amuite ni siasa ni. Ni siasa sia 2022 ngai anenge thayo. Anenge thayo. Nundu ngai no wechau no wonenga na thayo. Wow, all the best. Nundu maundola wikite enyewe no qualify. Naende abo nivo tukwenda umini ya kilungu kitu ndiye siwe na undungi mwa utona utavya asiaisi ama Mutongo TV na kamba onde. Atongo asiaisi ama Mutongo TV. Nienda kongelela ndeto sio bua vinya sia kwasia tusisi twenyuwa Atongo amuthemba mo na kamba tuye ina ndwala mekuye tutani na ndwala meutana. Let's do politics ila kwi siasa lakini tuikathi kwika siasa ila ndo mekuya nesu ni policy tu Makueni County ku tunywe Atongo tatongo tuikose siama. It is not party ikuko kutevya ni mundu ula wasapwa chama no kindu cha no vehicle is a vehicle lakini era mundu la we mbasi nesu datonya upwaite mbasi isu datonya ichama na kene mbasi yote sio kulumana Sende ni mubeano ndo wa mwanya waku na ibinda yaku na kututikilia toke tumane ukombo waku ndeni wa kilungu kitu ngai nakwa athime muno na ende ndiye makwasia nuterete we museo na ngai nakwa athime na yende yana ukwikia vina wende na utete ya kamba na kutethia mukamba na ende we ya governor ni mubea o ingi nundu waku thuko mamwiva mwe otondo we onasia county mbingi we ya governor na munini wake maikwiwa na ende kubwa we ya county kana ene ndi maina atereka na nicho kitumi uthukumi wenu kana maundu ala mwikite ene ndi mekuoneka ona dunia yonde na ene ngai na mwathime. Asante. Thank you very much Sombua. Nikalivo. Musia bauni botu avikia na kutinia nzoma ndeni wa kilungu changu mbao situ mudhanani wa umundi valao chuma kivitu twainake munini wa governor wa county ya Makueni na ende ni kwatani wa vikia na kumana ukumba wake undu withitwe na ende timuendea evinda iseo na utetini wake ngai akavikie kwitha nake na ende wa musia wa Mutongo TV ni utungia muvea we mwanya nundu wa kusaku wa Mutongo TV kwitha TV yaku na kilungu changu mbao situ kila wete waninye Veronica Siombua kwa uyu Tiwainesa. Asante. Ngumba usitu. Ngumba usitu. Ngumba usitu.